Kikubor nakaslem jong unongsan hima. Ngadan mentahang ne aplawing jong iba Vincent H. Pala. Iba day MP jongi ang ne na Shillong constituency. Hadin balawan pai na Delhi. Banwan ang ne hanong ba Shillong. 6 tahun pendep ikam ki jam jongi. Kajingwan jongi panikendui i mentah kalau hadin baka All India Congress Committee. Kalau tungi iba Vincent H. Pala pensyimti mu presiden jong ke Meghalaya Pradesh Congress Committee. Ya kumta kuat perlu ke kapor banyakan beri ke ai ka thong rujui bat ai ka jing mu rujui hadin bala syimti ia kena kam presiden jong ke MPCC. Tak krish bun ba Vincent Pala ke kapor ke jong pi. Tingi kuat banyakan bat pi nomor ngi iba pi lasa thong presiden jong ka MPCC pila banyak tu yang ni kumno ka AICC ka thong presiden ngi pi. Lisbon pilawan ro kejing sya na la sya thum ko mo president jong ka parti barbor ka system hijing sya gede bandon da election tre mantana marba baro ka we ka ri kam kitlam patri din ta election tiki thum nya ko president kam don ri manakani bala de ho banai jong ri ba in charge jong ke AC1 sini Shillong tela sim ki proposal kartu kan yang ki kerteng yano de ban tum como presiden te ki bon bong ba di ban jit yo ba Charles dan bong ba James dan ki bong ro yanga dan bong ro yo mukul dan bong ro kunta ter ki bon ki bong de ha jing start jong ki te kila thong tan kata ka ba long ko ba sistem ki don hina po ACC ro ki wat benia mano ba kham la ban Tre kambani ha kono korkom ong no ha kata korkom te amtip ha ai korkom tam klajit grateful to them kemen ben yo ka cooperation jong ki pai ba bat ki perlok perok pada parti bat ki ba lami na parti ro bat ki banwan ha parti ro Dr. Dongdok yang mula barem jong muslim ibat kong presiden. Nagi kadau ba i no yan kau. Ida ki Dr. Celestine Longdo ni Dr. Bombing ong yang ba kadang ke problem ini jing in decline jing sya kumu presiden license ka term jong i la le bah mental almost south nem na MLA ro i la le bah ring klan la man poe ka bor MP ro i kasi jente la le bah MDC ro por i la le bah re na baldon ki daw shimet bai ni jing in decline sa ki don tangar mut para tan isenrang jadi satu hiba nama klein ini dah PE mero terkata kadang ila thok support del hero but ila batai mero naruh person lawan PE ini jang i untuk klein kata kan de bai su e ne bai ke parti ka mukwa bin continue dari ke don ka personal program jang i Ting chuan poi hak nega bentan marana hasyo ben sim Dr. Bom ya kam presiden. Ide ba di lapang ibabat kum presiden. Dia tu kupot yang bala supen sangit kesan ya Dr. Lapang marbela teman. Di kedai syakutane ke ego penlong ya ke isi betul no ya dawen no. Aku tu kupor ba ki tum yo Dr. Bom ngatrai ke de chua election. Kadon kupor ba lapang in decline ba i kolapso cisen ne arsen ne te ka parti ka berkat lada ni late election te lada in decline habitur keling kalaban efek ka performance ka parti na try lada makla ka tu ka por gede kata ki wan no ki charge na Delhi ki wan sene ti ki klam discuss na klam discuss no na try ki discuss bet ba pang kata ka daw na try ka jing bacing change ba lapang tambah hadin ba di ba lapang la klain ko molong mutan ila klain ha te na try entah kot biang isa banjoi biang ka parti no ara ila iklan no ta man kini ngai kedo is dari wan ta ban kan usna mi don ta sai pra penyo pra prasnem te man kini ba ki pli ka office NPP ha Delhi ngai itna ko kya iklan ha kam dei ka jing change i change ke dei ba su le sendat ha trai ha tu ko in the client kamet te in the process imat hado por ba change i la client biam tang ba ka dei ka tau hi ka dei ba ka tu ko imat Mani kongres ka slam ka proses jaka man le menta ti haban tip cha kolong kuno te ki bo knang na po ri boy ba be perlok chang i ba lapang hi te mila le ba na boy ngila yo arsin ka sansit Tidak pi day perlok apa jan padi ba lapang. Tito por masin
Weng no kum presiden elect no CPP. Nak kaya daw pa elect no CPP imsyong sa Kongres. Nga na don sa Delhi ngam da tip baha kay kadaw tang hatu por ngakali kay kadaw. Ti yung ba kawe kadaw ba na try imdon ka jing ya so tunat bat ki he hanya dat level ngam da tip baha. Na rom da tip baha exactly na try kata tang ba kadon kay kadaw hadu ba di isndet kawe ngi don ha portion hangte ki don ha ruling ka ba aro ba na try ibon perlu ke don kongres jomba proston jong kat tu kat ni ke don kongres kelami kata kaya di perlu seni style kala penting ke taruh tu na kebisa nang tu hab sip nak sising ni ka don ka jinge phatsimut ro hang tang atrai bat ki he jemi exactly ngam deti bahaga daw na try di bandon ke personal problem jong i bat i lek ro sa Delhi yo in hun ke jinge kren bat ki he Delhi ngatrai kata daw ngatrai Dikendiat na nang ipai mar bapi ong bapi wen yu doktor lapang. Hato ko puar ba ila teman no di bajar hapen disto. La thom no i doktor bo. Rengi kam kiu ko kongres ko kayo tang ko ba ar poing ko tige. Kamuan sio ka puar makata ka puar ba ka. Shom wan ka election. Try ha kapor ba when you ba lapang ki babon na to kapor ki 4 mi ra na po party. Na try example kumba hek udang don ka party ba kaming udang don ka party ba ki babon udang don ka party. Tiginamut ba ni hafil nrupo ki candidate hununu balong presiden habla ban kaware ka borok ki area. Ngamtup na try ka kata ka daw ka jing start jong PIC ngamtup na mar ka jing change your president kam song re ini ki kan discuss bit tam ba lapang hibat maki tana try kata ka daw ka de ba piong bang ni klem yo ra na mar ba sitting kini bodon kabinet mentang ba mi sudah na kongres ta ki sitting MLA ki mi na kongres nam ta ba lapang ni ledi klem election RC lalu klem election long deputy CM kongki long home minister klem election ten nasri kam kongres ka down ba kindile ki tu baro banemi re jong sio bah jong ba preston joma kaming la kanan rumpui banemi gitu na treka kongres kadang doni dai ka jingni jong kiru kilami swa election ki pai ba jong ki barbot ki bod ki leader te ndai ba kindemi at least sistem swa tengah try ni layo ban prepare ka ba habo kimi ka last menim don candidate ro tementang try ni la bon ki bawan ro ki candidate pengin yo kermen bangin kam le paham ta Ki ong ba atau ko puar bapi kala Jepang ta bati mino ki MLA. Na ko kongres to puar. Ki keno ong ba kadon ke jingi parjimut doktor mo ko ngate sya to puar. kam don ke jing ya parjimut ka hiarse ka jing ong jong ki breu teng ki breu ki sumut dur ka don hi te ha ka politics se bande ha kongres na UDP la na NPP kata ka perception ka don hi in reality hi teng don ki ya karen ya penbek ki kam ni la lang ka no kam don rukum kata di gelap ban long ba sisen do no ba ki ba ya trelang men swai gelap ban don kam tam kini ke belak pet na ke parti na ke por bi don lang ba doktor mukul gelap ban keren pramakin ringa hite by nature hadu mentang ampat don kata ban revenge ban no ban keren ban yesni ban no ka politics bat kitu ba persaingan example kompostor ro ndala milek su tengah pun kompostor milek su to sembah persen Amerika full at kini jong ba san boro ndiki ngai le kile pasap nga ndai ndawan sedal hi la ni ham nong sai kundo I barabore te wadi kita ro ngam don jing er na try ku doktor kul ite kan don jing ayu ndai la yo ki don pat ke personal na kita ke tangam la arman au Temta pin semti ya ka kongres ka dai ka warba ba kongres ka pin ke jing dan ipaya po jalaro ki shong persya dan ipaya po ka India ro pisong ni persya dia khadu ka do krai pipila pensim ni kene kam ban la ban pai bian kongres ke jigi ngai I barbar hi ka de ka jingkor ku ma kono ka kam le I bangi sem jig ero example kono jing ke de ban don ro ka solution te nga por pangasim na so kan don hi jing ban organize ka party ban mare sinista ngi don ha ka opposition de ko jo ko por pat I bon ki perlok ki ban ya kasyan nang ni nang tai bagi pai ba ro na I election hi kam shong ka opposition le ni ka ruling ka shong ha ka mon jong pai ba man dal ajit election ki briu ki la yo I ka kongres ka le ka I ba ka ni ka party mentang ka le ka hadal hero ka kongres ka le ka BJP le ka le
mar ki nong thabot hi ki pastat hi tang try ka jing rai mar ni ro ngin prepare hi kini ki sitting mentar kin prepare hi kin le hi supai ba kin don la manifesto kin don la achievement ni ro ka jo ngin prepare hi ki chat sheet ye ka sarkar kin don la jong manifesto ta ka rai ta ki jing pai ba hi tengah try kam don jing la ni don ruling la opposition ting ka ba ban don ruling ban don opposition knang pai ba kin yo jit kini ki ban ruling menta kila le kat no kini ki ban ruling menshwa menta kilom opposition kin so thoro ting ka jing sarong ro ka don su ruling tengah try ka jing don ruling supang opposition supang ka blessings ro bagi pai ba kin yo kum no ba kin ya tray ha ka jung opor ni ki ban don ha ka bor ni so tho o pleng la dengi bakla la dengi mlek kat kum common jong ki pai ba te ngila ban hier tengah try kata ro ko ya part of politics a part of life si banta na jing im hi ban up and down knam bengin long ki ba kre in long ki ba tre stom but ni long ba snow rit ro knam ba nginum ken kai re ka bor jong ki voters kata ka ba don ka ti ko apa ni kan berpin tanah marba haju por pilong MP ti pihak le chadar hero pihak melut ya ka por hadal hi ti menta pihak buat ku presiden pin le kom no pihak pelut shalong ka pelut pon chadar hi mentah tengah try hap perut kambon hasilong hi na marba seka bangalong MP ka we ro long opposition te ki meeting ro mensuangi don meeting ke babon ba mensua ka parlimen ka andre mentah kini BJP mentah ngai meeting hi babon ki de online te na try kam don jing re na but ban travel sanang ni Delhi mentah ki flight but menin ngawan ro kawan na Delhi direct ke Shillong te but tang ni ko ti mentah tang akan testing la poi na try kam don jing re hap lut bor hang ni ka wei ka ba arom de tang aban tri ni don ki working president ni kong ampre ni don ba James don Marthon don nang ta si kam ki office bearers ki babon KMLA ki don ki pik la ka jong ki block president ki district president te kamu da bangadi ban don banga keleng kitu kin don la ka jong mentah nga ko men pi ngan ni rap ki te ngi hap form ka tim ka babiang ka song ha ki tim bangin ya jet akan uperkom te kan don hi ka jing kendiat andre na try ka ta jing ka balai ban sort ka balai ban kiara mak election MLA arja pulai bangin try ka lobel syamsna mo ajar pa te kata nam kajing pengkret jong pri ba pin khot biang itu ki MLA ki balami na kongres ki badai belet CDP ni belet NPP bonon pai biang sa kongres namata ujar pulai hat sure se ka to ba agenda hi ki balami ingin khot biang ki ba don te ingin wan biang temde tang itu MLA bat ki voters ki bala don bat ki kelami mentang hap khot biang te hap tristom hi ban khot iki la ki mon na try ki bon ki ban wan biang ro na mar ba ka ba change ka face change ka board ki la experience ang ni ni ka sarkar kumno ga long te ki bon bala phone ngar ki bon non phai biang pi mentan swa pi wan ki tu bawan na karo hills baro ki tu bala pet na party ni ki samla baro bala pet na party crew ki wan na karo hills mare tip na karo hills ki wan sini ang yam nin jan biang na mar ba pila adam pi te ka don ka jing kermen ya kongres ba pe ba wat karo hills ro wat hang ni hang nero te na try ki ban wan ro ki bon hi ki ban ne hang te ro mar kla don hang te kla serve hang te ki ne hang te ki ba bon hi te tambah kermen ba ki ba bon ki ban wan biang kum ki voters le ni kum ki leaders la da ki ba la long MLA la long minister yo ki wan ro tip ra kata empat approach sama ban su ong ba kin wan nam nur ban ong tapi nomor pi deruna is details dan ini election ada kongres kayu tengi wei mana kayu set tapi tak kata nak ketong ni tapi tak buat tanya jom ba lalu lu kan wan biang tu kau por show kau pebak kijit ya kongres kadai exactly ba piong ga mara kini bela ada umakoming umi last moment tam kandidat persai uring dan ba siao bau mi last moment nang ta napo joy lalu klaim yele last moment tigibon hi ba mi rompu mi last moment kila tresans nem parti kimi last moment tumur kibru kila don bat ki temen tapat hakani pementa haman la konsumsi wadai na cleared lani na east jantia lani west yang ila don ki candidate na try ba mentang kam le bhan janti hills road
Namar mana kini balade mende bagi ba ki klem tap ini pi ya ke MP ni job lut baro ki nyosit ke MP dari mentang atrayang insa kamle ba na jan hills namar ba ngila don ki kandidat ngila prepare sengila yo por ban prepare kanam long aku makani balade ba ni stang way na ka nyot sele ba mata dari pai par is khashil kita ko ba pratali konstitusi handai mata hadin belakang ngali ba David imsa setang ba champion wo yang boleh kemudas is khashil nak dia pikir tadi ke jing temu par nam tak is khashil marba kelahir ba kai is khashil kemudas ni hab organize ba ka de ba PMP the ting kum ka jo mana ka nero example kum ba person po is khashil ubi ka last moment ndola mi mu la tan ka to ngat nengut ki bring jongi te ba David snobok la yap Tenaset Tisha kibogon ki konsensi ro example ke konsensi kom apa kaneka area nongkrem itu ro i su sel keset ki kandidat ki ba klem prepare sa ki ba kala last moment nongkrem ro ha ko baro ni ro sing Saudi ban job andre ka don no ka urban issue debat kumta temter gidan ke ini klem yo ban set up ki kandidat yang nama ba preston leader main leader na po iska sales te kadon ka jing do nong ka bajor te don bok ba bajor ko por pensingan ro de leader na iska sales pet no kermen ta pensingan soan biang te ngatrai ban selek ba na iska sales mentah ba page ka movement jong kini ki kandidat ki bawan mentah kan dapat apa keling-keling ke wan mentah telengi pai par hak election nomor ba pi ompin nomor nyo dik tip baru kata ba pi temu bon pai jala hari minta la yo sendon ni ket ka ba hajrong do de kata ko jik temu ba pin pai ka jala hak ada pulai arajar pulai ta kasyong hak central leadership ki om kumno nomor ni ka parti kamsyong ka jingkwa jona dari ke parti nanti ki ibit pengandang don Delhi ta ne Delhi ada ki ong bangade benele election dan dia don kam sini kata stu ali nama tanah marba beli ba kasyong ha parti ku ndang ala take over ndang layak keling ndang survey seperti exactly bol tapi pidan ko ditemu ban chief minister nomor pen kre election japlai ada ka correspond khabar pidan ko ditemu ban kata te man proposes god disposes sampai kalau no stu ali anta kalau ngi pai biang kandidat ko kongres nomor ba hakini ki senam yo jitib ba hadin bala simti ba pir ko presiden ki ong ba kumno ko kongres kan itali habang ki ong ba doktor mukul ba bisen kim tan ki jingis ko jumot bilang percaya kinda lo kan nomor ba pai ba ki ong ba hadu ko no ko kongres kan itali biang nomor ba kini argo kim judan jingis ko jumot percaya try kata ga de jing bakla ngabot mukul ni saya trail karangkat Henry kata barbor kan mi tang apa kot kubur kata pakinya di jumut Henry kamdan rekum kata kubong ki mending ana galeng jangan ai trailang buat ki baile persar orang lak ni trailang badon leh po parti te mukul deu chief minister menswa CLP menswa atrai kata kamdon jing menswa kadon namar ba ki jong sio balang ki jong mo ba katu kan ni ki badon kongres ka por jong mukul ki kam asap por election te kata ke om jong ki beri Henry hatin ketupat la ya don ke satu ngan trai ka don ci amenta te kino ke ba ladangi don hamni hamtai trends pundit ka ya ngan don ci are kata lagi pai ka kongres lagi padon hak bos secara kisah ni ki teliwa baru ki amle kongres ada lawan hak bor ni kisah terus ba lagi pai pun ki jelas ki bala dia ko pun jabro ni iro saya dan kejengit kini dengan alam. Cuba Thailand nyanyi kenapa pagi tip balik ke kongres untuk lawan hak buat kisah kini dengan alam. Try katu kayak ting ka nina kongres nunjuk groom yaki second kaman. Unur kum example ko Punjab Captain Amrinder Singh mula pala dek propose nem. Tementai kila ade ban don hiki second kaman. Katai kila bo presiden abo situ badakam sanlah. Teimat ba kapten baru situ kimla pani ajas tangam datib ha ke gadau na kam study kam research ba kam der tang kongres pin de pe ki parti ro kan don ni kan jing yesrut kan don ni ke jing sut ham den tai ko abor ma tang ke post ma kan don ni there's nothing unnatural ka de ke ba jahi
bande BJP lene PE example Uttarakhand BJP kila change line ke chief minister PE po Karnataka kila change sentala is the third chief minister te kibek parti ro gadon hi to na marba ting bompat yo ka bon ni itu ka behavior jong tu ki bru lene ke jinglong jo ki ndala abor ki change ki sarong lene kimla pan perform te kata ngatrai kam long ra abnormal ka pasal jai tinggi depan ki last election ni ban teng ki yang ukertong ubah de ban job atau kopor ka kongres mai tiket ti kenapa de ban job tabak mai tiket tini lang pi mata pila apa mentah you have screen in advance kade be pi om ki bon ki banta you have screen in advance mata min persang ban pe ka no ba don ka chance ban job ngim de ban ti price ngim de ban ai tiket tingin pai ke dia nomor bersuara wan ke kongres Assam ke kongres sama clear wan biang timenta baka BJP wan biang Assam ai pidang la ban kun baka kongres kan wan biang nomor Assam ro wan ta BJP Kamandet besi ai Assam berbor kamre bejo mandet ba ai kalia mar kinong be kalia ki don laga jong ke ching start ki don laga jong ke ching champang berbor ki kam champang kam start kinong be kalia bani ki Assam ka kam jet tengam thair baka Assam kan long ka web sampai kalian atau kami jadi tu puan kongres ber hobor kini le PPP ke yung ba alat ini bangin yo ban ti biang do yang PPP cinte ti trai hadu mentah nek sarkar kamla ban le ti trai chupan chai ki dia long balik kamla ki ba mentah ki ong ba ni kwa ban do yang be de jalan ban si ka do yang gade ka central subject da ka state kamla le Tejingsha popular uduyong de ke BJP ke sencara Delhi tekala top ipai ba BJP hi ka manifesto hi kila popular Konrad ro kila popular to Konrad bat BJP ke trelang ke UDP ro bat BJP trelang ndre jaka bikin ai pai ba anta kilut ki pai ba ha kilut ne ki trucks pin i menchwang ki duyong judon ba krong pisa ndon gates kumentai ki gates keling ki hap siu keleng te ngatrai pai ba kelas mutu baro kade ka kam thok kam zler ka tu ga jingkular kade tan mata jong ki mde mata jong ki pai ba kin spesial ngatrai ya kane te ka kade ka jing thok jong ka BJP pai ba ka jing thok jong kini ki UDP bat NPP ya ki pai ba syukular swa election ha ka manifesto ke labo keling ke la kular de ki klam persang hero la de kimla kamele ki klam persang hero amar ba bele ba kim kwa ba ka du yong ka pli khnang ba kin yo ke illegal ba kin yo ban chimpisa na ki priyo so ko nomor bakat bang itap i news jong kongres pai ba ki comment ba bang dot kam yu leader nang ne nakasi la mande chimista ke um kilatan kampla mahadin ba lapang nim jumi shu nang ne lami ba nang gawe ja bener nang le jong pi pat pitan ka thom ba kum ba ki kwa ban sen biang chimista nang ne rekasi ban yo lidan na kasi te hab jobon na kasi ha ban yo mana kani bala adep jingsha kila kulari ba puston na kalian NPP ka mandat ke bru ke ain mata ba puston ri ki thok NPP ka thok BJP thok ka ban ra cha cho Konrad baklam ayu pai ba ki hab pakhan ba mata ha ki hab yatli ka we ke jingduna kum bijai bru kum lidan ni don ham ngamong da mangaba perfect ni no perfect don ni bru ba perfect ha jing im dengi hab kum kinong chong snong hab khat ha ke ka ba la ban trelang kata ngatrai ka song pai ba la ding pa ban ya chief minister na khasi jing sha kam galele re na karol ne khasi la do bru ba tre dam ta ka je ben ru sal seng men swa por don congress dam don re ba u klam le silang khmat ne garol ne khasi tengaro akermen ba la da yo no khasi rum le silang khmat ne garol ne khasi de ka song ha jing tli la da gi tli te kila kam don ang ka bamla ka song ke jing tli ta kata ka jing tli ka song ki nong jet song hi pai ba bat ka tu kan ne ki leader kementak kalau baik banget baik banget kau akan wanra lu beri jangan naik dan kembali happy tli penjobon kan penjobor kongres kan yo kata itu deh kata gua thank you kementak yang ikut naik di jingkrang cuma pi kado ke ka kubor jom pi sih baik banget nomor berapa sim tim ta bila ada pihak inti tim lo baru tim ta bila sim sebenarnya ka cat bakli duduk cuma kongres ke ka kubor jom pi saki baik banget jom jalan ta nah kwa ba kinong sung snong jong kam Meghalaya pat kham tam khasi an chainti ayus ki ba
ngalalong ko MP kila i hakapor badon haka sarkas kongres kadon ka chongsuk ka chongsang kene put ka don Henry kam judon ka jingyo snam ko ba long komentar baar kalong berbor haka yok ka kot haka law and order leni haka chongsuk chongsang berbor ka biang haka don por badon ha kongres corruption mensua kongres ka kamduna ngamong bengim kamduna andai mentai kini ke change belat na dong hadong ka drugs ka way ka ba ima ba nang taki kamkai hang ni hantai ke ba ima ba menta baro kini kelas sedang wan hakar kom ka bajur ba po ka state Meghalaya jumi te ban ong hinga marwe ngamla re ban pan kelah don kam ka support ni ke pai ba bat ni kinong song snong bat kamtam kinong tre kam pai ba ki leader ki snong ki prepare ki leader ki niam te ngimla andra ban supet kumni ba ha nomar ka kam ha bangi sekri pai ba ka de ban sekri pai ba ande ban sekri yela de la ni sekri ke ying kasam nin ka mai spa ila de tengah try kata ka bai bagi pai ba akar pat pai ba ke de ban bisar ba ha ki banwan te khanang ba at least ka jai ban ki jungi kan roi kan par kam shong atang hani ki leader ka shong ki pai ba ni de tri lang kat ka kongres ke de ka parti ba kloi ban tre lang bai kepat ba ladang idon gijung na ham ni hemte i kloi ban tre lang na ku milidar jong parti ngan lechi kepat ba ngan lechi gi chnong ki paper ban karpat iki ban tre lang bat ka